gushaka amahoro. Iyo ni inyikirizo rusange y'ibihumbi by'abantu bateraniye i Goma, bagizwe ahanini n'impunzi zavanywe mu byabo n'intambara yari ihanganishije inyeshyamba za M23 ndetse n'ihuriro rigizwe n'ingabo za leta ya Congo FARDC, ingabo z'abarundi, umutwe mu byo gutabarana n'ubukungu wa Afurika y'Amajyepfo SADC, abacancuro b'abanyaburaya ndetse na wazalendo. Byatumye abatari bake bahurira ahantu hatandukanye, bahungira ahantu hatandukanye harimo mu Rwanda, Uganda ndetse n'ahandi hirya no hino mu gihugu cya Congo. Ikaze kuri M-Shine Present, aho tugiye kubagezaho bimwe mu bikubiye mu myigaragambyo irimo gukorwa bamagana ubutegetsi bwa Tshisekedi, bashimira M23 ko iri kubabohora. Ikaze. M23 inawasaidia nini kumpate amani? M23 ingilie presque tuko bien. Kuva aho M23 yinjiriye ubu tufite amahoro. Mawakatia amani. M23 imetupatia amani. Huyu depuis fike Goma, masasa ilie tena. Sasa kwa hapa walituita tufike hapa, tukaa tuje wanatuita juu ya nini? Mimi tunakia kutia, walituita juu ya kujua gisi haki ya mtu na juu ya kurudi kunyumba. Kama vite naisha tunapasha rudia, ila hatuna nafasi kwetu tunezi rudilia manyumba mabomba. Baduhamagaye ngo tuze hano, barimo badusobanurira ku bijyanye n'uburenganzira bwacu ndetse banatubwira ko intambara yarangiye, dukwiriye gusubira mu ngo zacu. Ariko n'ubu turakibaza, ese koko intambara yararangiye? Ubundi se ntidutaha tuzajya he? Inzu zacu zarimbuwe n'amabombe zikaba zaragiritse, tuzabigenze gute? Gusa icya mbere ni amahoro. Batubwira ko koko intambara hose yarangiye, tuzasubirayo twongere twiyubake, duhinge, dukore imirimo itandukanye. chakula yako inaenda wapi? Basi tulikuwa na lima. Tulikuwa tulime, tulikuwa mungambi atulime. Ngambi ya wapi? Mimi nilikuwa Buhimba. Hata mseme turudie, hakuna kwa kurudiria, hatuna nyumba, hatuna chungu, hakuna sahani, ni kulomba lomba kwenye tunaishi. Na hata vile hapa kwa tuko mungambi hatuna chakula, sio kuna nje iko akia tupokelesha. Kumbe mturudishe kwetu, mtupatie mafaa yetu. Mtujenge na mtupatie mafaa ya munyumba. Ni nana nta byo kurya dufite, ntabyo. Igihe tumaze mu nkambi ntabwo twabonye uko twita ku miryango yacu. Twari abahinzi, ariko ubu byarahagaze. Nta gikoresho dufite mu nzu, nta safuriya, nta sahani, ntaki. Inzu zacu zarasenyutse. Mutwubakire basi turebe ko twasubira mu byacu. Turambiwe Tshisekedi. Ayo ni amagambo yanditse kuri icyo cyapa. Nous sommes fatigués avec Tshisekedi. Wait. Watu yuko na zama nani hapa? Pardon. Mama, habari? Mzuri. Sasa hii ni mzuri kweli? Haiko mzuri ya. Aje. Sasa umetoka wapi wewe? Tumetoka kule Mungambi ya Rusayo, kule Mungambi. Rusayo? 3. Twaturutse mu nkambi ya Rusayo ya 3. Nahageze uyu munsi, ariko wumve ng'ibintu birakomeye. Mperuka gufata icyo kurya hashize amezi 2 ntarya. Ibyo kurya twaryaga twabihabwaga n'abazungu muri PAM. None bagiye mu kwezi kwa 12, aho bigeze inzara iratwishe, ntiduheruka kurya. Ubu uretse amazi yonyine twabonaga, naho ibyo kurya byo ni nk'inzozi kuri twe.
Nataka kuuliza ile siku mmepata chakula umeitosha wapi? Bapame balikuwa tusaidia, wote ya wazungu balikuwa tusaidia kabla leo hii sasa bafikaki. Bameenda? Bameenda bakuye tena. Balenda mwezi wa kwanza ya 10. Banaenda mwezi gani? Exigence de la population du Nord Kivu face à la situation sécuritaire et au système de gestion en République démocratique du Congo. Nous, les populations du Nord Kivu, la démission, je répète, la démission de M. Félix Tshisekedi. Nous demandons la démission immédiate à M. Félix Tshisekedi. La gestion du pays marquée. Abaturage b'intara ya Kivu y'Amajyaruguru turasaba nyakubahwa Felix Tshisekedi kurekeraho kudusuzugura, kudufata nk'aho turi abantu, kudutandukanya n'abandi banyagihugu. Icya kabiri, turasaba ko impunzi aho ziri hirya no hino zitahuka zigasubira mu byabo. Iyi ni ibaruwa ndende yanditswe n'abaturage batandukanye basaba ubuvugizi kugira ngo ihohoterwa bakorerwa nk'abaturage ba Nord Kivu babashe guhagarara nabo babe bafatwe kimwe n'abandi banyagihugu bose muri rusange. Je vous remercie. Jambo wakazi wa Goma. Jambo wakazi wa Goma. Muraoneza? Amakuru yanyu? Kuti kuti? Muneyo? Munembolere? Bwakere? Mbote na beno? Mbote na bino? Tumepata hiki kibarua ya wakimbizi. Tulishituka, tulikuwa ndani ya kazi nyingi, wanatuambia kuna population déplacée, population vulnérable ya mgini ya Goma na wale waliotokea Masisi, Ruchuru, Minova zaha mu mujyi wa Goma na penginepo za Ruchuru. Walitaka wazungumzie, wapane ujumbe yao kwa viongozi ya chama. Kumva dukwiriye kugira icyo dukora. Ndio maana uongozi wa chama imenituma hapa. Kwa majina, jina langu Benjamin Mbonimpa. Ninakuwa secrétaire AFC. Amazina yanjye ni Benjamin Mbonimpa. Kikundi kikubwa sana umunyamabanga nshingabikorwa ambayo inakamata wakongomani yote wa M23 ya kila upande, n'umunyamabanga uhoraho wa AFC. Na wakakusudia turitsinda ryishize hamwe kugira ngo turwanye ubuyobozi bubi, ubuyobozi bubi ufata umukongomani nk'ahari ibicuruzwa ukabafata nk'abacakara, kandi mu by'ukuri ari iwabo. Umukongomani arishwa kakuri inyama ziribwamo brochette, akaliwa kama vile nyama kwa brochette, kandi namwe mwese murabibona, na nyinyi wote muliona, sibyo? Na hari abafatwa nk'abakongomani 100%, ariko hari n'abandi bashidikanwaho, na kunakuwa wakongomani baribaza ese ni abakongomani. Sasa chama yetu inaweka nguvu pamoja na wale wakongomani wa dada na wamama, byashyize hamwe imbaraga na baba na vijana na bariya bakobwa, ababyeyi, abagabo, urubyiruko n'abandi bose badakunda politike mbi. Iyo politike mbi iyobowe nabi Kinshasa. Kwa salama, umukongomani akwiriye kubaho mu mahoro, adatinya kugenda mu nzira ko hari za bariyeri
ngo niba afite telefone nziza bayimwake, niba afite ikintu cy'agaciro bakimwake bitwaje izo ntwaro zitandukanye. Oya, ubu dukeneye Kongo ifite amahoro, aho umuntu adakwiriye gutinya inzu ye, akwiriye kuryama agasinzira akumva afite umutekano. Chama yetu ya AFC M23 urwo rwikekwe ni rw'ishyaka ryacu rya AFC M23 rwaje guhagarika. Ubu aho twageze abaturage twarababohoye, bararyama bagasinzira, mbese bafite umutekano. Na nyinyi hapa Goma, namwe hano Goma nimuzongera kubona bariyeri n'imwe yo guhagarika, kubaza ikarita, kwaka amafaranga. Oya, kitu ingine tutawaomba nyinyi wakazi wa Goma, ikindi kintu tubasaba nk'abaturage ba Goma, ni nyinyi wenyewe mwebwe ubwanyu muzafata umutekano wanyu mu biganza byanyu, pamoja na viongozi, mufatanyije n'abayobozi hamwe n'igisirikare cyacu cya ARC, ni igisirikare cy'abaturage. mkono kama vile nchi zingine, population na jeshi wanaungana mkono kusudi usalama wa kweli udumu. Tunaelewana? Ubu ntimuri gusinzira neza. Si muko nasinzia sasa. Biriya mwabonye kera muzongera kubibona ukundi. Zamani hamutaona tena. Nyuma yuko tubazaniye amahoro, turifuza ko abakongomani babaho mu bumwe, turifuza ko babaho mu bwiyunge, turifuza ko baba umwe. Nta bumwe nta terambere. Bila umoja hakuna maendeleo. Fasi ya kwanza, viongozi wanakuwa umuturage ku isonga. Nta muntu uzakubuza kugera ku muyobozi wifuza kugeraho. Nukenera kugera ku muyobozi mukuru wa AFC uzamugeraho. Nukenera kugera ku muyobozi mukuru wa gisirikare ariwe General Sultani Makenga uzamubona. Imiryango y'amabiro yose izahora ifunguye ku bwanyu, aho uzashaka kugera rwose uzahagera. Mukaaji ajiteteye. La mukongomani, buri mukongomani wese afite uburenganzira bwo kwivugira, akihurira n'umuyobozi akamubwira ikibazo cye akagikemura, aho kunyura ku bandi bantu ngo babibafashemo nk'aho badafite icyo bivugira. Turambiwe bimwe byo kuvuga ngo abantu ngo bagiye kuvugira abandi kugira ngo bashake uburyo bagera mu myanya y'icyubahiro, ngo babe abadepite babiki, nibarangiza babe babonye akanya ko kurya imitsi y'abaturage bo hasi. Anatafuta presidenti wa komersante wa Vieti, na ule mama wanakuja naye kuona kiongozi ambaye anataka. Tunaelewana? Hapana watu kutafuta kupitia kwa majina yenu ili kesho yake wageuke wa depute kisha wakuje kuwanyanyasa. Tunaelewana? Ni kusema mulango iko wazi kwa kila mkongomani. Shida ya wakimbizi, wadeplase, mara nyingi tulizungumuzia wadeplase. Ishyaka ryacu ryashyizeho imodoka zo gutwara abantu zibakura mu bice bitandukanye. Pale Kunturo, mu gihe hano muri Goma hari ikibazo cy'umutekano muke, leta yashyizeho inkambi kugira ngo irusheho kwibonera amafaranga yahaza abaterankunga bakeneye gufasha impunzi, bazane na za envelope zo kwihera abayobozi. Ibyo rero nibyo tudakeneye. Kusaidia population inapasha kuacha envelope ya viongozi ndio waende sasa kufanya msaada kwa makande deplace. Sasa njia iko wazi, tumefanya sécurisation ya makouloir humanitaire. Njia ya Goma, Sake, Minova iko wazi. Ubu rero turajya tubabwire ngo inzira
ziraharuye mu mutekano. na kuendelea Inzira Bihambwe iko ya wazi Goma na Sake Masisi Minova imeze Njia ya neza. kutoka Goma Sake Kichanga iko wazi. Njia ya Inzira yo kutoka kuva Goma Goma, Sake Kibumba, Kichanga Ruchuru iko nayo wazi. imeze neza. Tangu leo sasa kila mkaaji iko na wajibu, kila deplace asishinde tena kusumbuka hapa Goma na kulemea jamaa ambao buri ziliwapokea munzi hapa. yose cyangwa se buri Muda ambao muntu tuko wese tunatayarisha wahunze namna gani afite tutasafirisha wamoja, ubushobozi bwo kujya wanaoshindwa, iwe aho gukomeza wagonjwa, gutesekera cyangwa se wale ambao kubabarira wanakuwa na muri uyu mujyi wa uwezo Goma. ya kutoka na kwenda wajue Mufite kwamba uburenganzira bwo kujya mu mitungo yanyu, hanyuma haboneka ubufasha bukabuhererwa iwanyu. Usishinde muko naogopa tena, Dushaka guca umuco tusizoe hiyo wo mkono gutega ya amaboko ku kuomba, bakongomani, ya ahubwo kuomba msaada, dukwiriye kugenda kuomba tugakora, charite, tugakora amaboko mu mufuka, tusaidie, tugakora, ufanye vile kwa sababu ubundi inaacha mkongomani haboneka ubufasha anagandamizwa ndani ya kichwa, bukabuherebwa umaskini unaingia. aho Mkongomani mwakomotse. sherti atumike, tunataka kila mkongomani atumike. Muri uyu mujyi wa Ndani Goma ya mgini kabambi ya hari Goma, amazu meza, kuna manyumba mazuri, hari kuna amagorofa magorofa, cyangwa se lakini mtu akule ama-etaje, magari mzuri, hari manyumba imodoka, mzuri. Mtu anakula ariko ibyo chakula si byo umuntu arya. na chakula tunalima. Umuntu Wakati akibirya. tunalima na tunafuga, Niyo mpamvu ndio tunapata mukwiriye chakula. gusubira iwanyu Wakaaji musishinde mukajya munabakia guhinga, tena Goma, mukorora, murudi mukabona nyumbani, amafaranga, murudi ubundi mukabona vijijini, ibyo kurya. mwende mfanye Ntabwo kazi, muzaguma mulime muri uyu mashamba, mujyi, kwani usalama ntabwo umerudia. ayo mazu Tunaelewana? meza n'imodoka ari ibyo muzarya, Tunaelewana? ahubwo musubire ku Woga ivuko ya mukora Kinshasa akazi. muitoshe mkichwa. Umukongomani akwiriye gukora. Hii safari tulikuja Ntimutinye Jana, ab'i Kinshasa, na sisi oya, tulionja urugendo ukimbizi twakoze muda wa miaka 10. twebwe urubyiruko Tulijaribu muri kutatua rusange shida kwa njia ya mazungumzo, twasogongeye ilishindikana. ku buhunzi. Tulienda Kinshasa, Twagiranye tukamaliza ibiganiro miezi by'amahoro 14. Ni mimi ndio n'ab'i nilipeleka Kinshasa. delegation yetu Kinshasa. Jye ubwanjye ninjye wari uyoboye Wanatukamata, itsinda tunakula ndani ya hoteli, rishinzwe waliwaza sisi kumvikana tutaenda Muraya Kinshasa. nabo i Kinshasa. Tunawaambia shida iko Kongo, shida iko kwetu. Twababwiye ikibazo dufite hano Usalama muri mdogo. Kongo, Kila ibyo general, bibazo kila depute iko na groupe armée. n'iby'uko Weka ndani abadepite, wale wafanya abajenerali, buri waliofanya wese aragenda mauaji Rwanda, akishingira itsinda FDLR, ry'ingabo kugira ngo abone waliofanya mauaji uko Uganda, yambura ADF, abaturage, na wengine abandi bakifatanya Mbororo n'izo inakuwa nkora kule, amaraso ina shida. zasize zimennye amaraso mu Tukasema Rwanda, tujenge jeshi, FDLR, tujenge brigade mbili, muri Uganda, kusudi tutatue hiyo shida. ADF. Moja itatatua shida ya huku este na ingine itaenda Bakongo kusudi tatue shida Twari ambayo twakoze amatsinda abiri, rimwe baadaye rikaba rigomba wanatugeuka. gukemura ibibazo bya hano mu Kisha kufika kwa burasirazuba, maeneo yetu wakasema mwende ibindi tuwapatie bigakemura vifaa, ibindi bibazo wakaanza kutupiga byo mu gice risasi. cyose gisigaye Ndio cya vita ya Kongo. leo, walikatala mazungumzo. Ariko Ona kweli vita baratwihindutse. inawafikisha. Tunaelewana? Hiyo ndio ukweli. Rero Sasa iyo guverinoma ya Kinshasa haiongoze tena ntizongera hapa. kuyobora Tunaelewana? hano ukundi. Hiyo desordre ya FRDC, desordre ya wale vijana wetu, ndugu zetu, Ako kajagari ka waliingia msituni ya FRDC wazalendo, ndetse wakaanza kukatakata ndugu zao na rura rubyiruko bagenzi juu ya bacu njala, nibyo wakaanza tudakeneye. hata kuiba na kuua Buri Goma. munsi Kila hano siku muri watu Goma wawili ama hapfaga watatu nk'abantu wanakufa kila babiri siku. cyangwa Haiko hivyo? batatu, sibyo? Muliteseka sana, Bazira- tusema tunaweka bazira nukta kwa hiyo gusahurwa shida cyangwa se zote, bazira muishi sasa imiyoborere ndani ya mibi. salama. Ibyo rero nibyo dushaka Sisi guhagarika. chama yetu iko tayari, kwani vita yote Ibyo inaishaka ni kwa ishyaka ryacu mazungumzo. rishaka guhagarika. Wao kama Turashaka guhagarika wanakataa intambara, kuzungumza na ariko sisi na binyuze mu wanakuja biganiro. kututokoza sisi, Naho tutaprotege population yetu. ntibaza ngo Unaelewana? bashaka kurwana. Hapa munataka kuishi kama Twebwe vile inshingano wakaaji zacu wa ni ukurinda Bunagana. abaturage bacu. Masasi mutaenda muko nasikia iko naenda mbali mbali mbali. Ya masasu Hapa mwajyaga tena mwumva ubu hamutanyanyasa. yagiye Nyinyi kure sasa, kure cyane. kitu kimoja Ibyo nitawaomba, tubasaba mutumike, mugende mukora Unaelewana? akazi. mutumike, Bya na bibazo hiyo mambo ya by'imisoro taxe tutaangalia. ku butaka Ile n'iki, mataxe ibyo byose ya tugiye kubirebaho. mavitre, ile Ntarangamiwe mataxe cyane, plaque parcellaire tugiye kama kubirebaho. numero ya veni, mataxe zote Muhumure. waliwasumbua kusudi kila mtu aibe pesa ya Wakongomani, hamutaisikia tena. Tugiye Tutaenda kuyobora neza, kuongoza vizuri, tugiye tutaanza gutuma kuenda kuweka umunyagihugu yumva ko mkaaji afite agaciro, nafasi ya kwanza kumupatia valeri Pesa yake yumve ko kusudi ajisikie kama yabohowe. amekombolewa.
Lakini kama vile population impunzi zose muri kubona ntabwo zahunze M23 ahubwo zahunze Wazalendo kubera kuza kubanyaga ndetse no kubasahura. None ko muri kutubwira ngo dusubireyo kandi ko hari aho M23 itaragera, tuzabaho dute mu gihe n'ubundi aba Wazalendo bagihari bashobora kutunyaga ibyacu? Murakoze cyane. Wakimbizi wengi ambao walifika hapa Goma tunajua kwenye walitoka. Impunzi nyinshi ziri hano Goma tuzaho zakomotse. Kama atusemeshe ukweli hatuwezi tukajenga nchi yetu. Biradusaba kugira ngo twebwe wakimbizi wengi walikuwa Kanyaruchinya, walitoka Nyamirima, walitoka Kibumba, igihugu cyacu Rugari. Impunzi nyinshi leo hii Nyamirima, Kibumba, Rugari hakuna Wazalendo. Impunzi nyinshi zaturutse Nyamirima, Kanyaruchinya, Rugari kufika muri iyi minsi rero muri ibyo bice byose nta Wazalendo, Kanyabayonga, Kaina, Kirumba. Kama huko mkaaji wa kule hakuna sababu ya kubaki Goma, kwani wengine wakaaji wanaishi kule, nta mpamvu yo kuguma. Hakuna Wazalendo huko. Kusemesha ukweli. Kama ulitokea Sake, ulitokea baraturutse Sake, Shasha, Kichanga ndetse n'ahandi, aho hose ingabo zacu zirahari, nta mpamvu yo gutinya. Nyinyi munaweza kuenda, sisi tunachunga usalama huko. Birumvikana aho hakireberwa n'ingabo za leta hacyari ba Wazalendo, ariko niba hari n'abasigaye inyuma, bamwe baratugannye turabigisha, abandi turacyakomeje kubigisha kuko ni abavandimwe bacu, abana bacu, nta mpamvu yo kubica. Wanakuja pamoja nasi kusudi tuwafundishe abiko tena menasi, na wale ambao kidogo walikuwa na mawazo mabaya. Twe ntabwo dufite politike ngira ya Kinshasa, ubu barashaka kugira ngo urubyiruko rwa Kivu bicane, rumarane, hanyuma baze babayobore, batware imitungo yanyu bayijyane Kinshasa, yindi bayohereze Burayi. Nibakomeza kubabwira ngo murwanane, mwebwe mu byanyu mwiyubakire igihugu cyanyu. Ubundi mwebwe abo muri Kivu muraza mukicana, hanyuma hajya kurya nabo kwa perezida gusabirira ndetse n'umuryango. Mwebwe mugakomeza kwicirwa n'inzara ahangaha. Rero mwebwe mukore nk'uko muvuga mukore, mugane amashuri, abana bagende bige, ubundi turusheho kwiyubakira Kongo yacu itekanye. Twababwiye ko niba hari n'ubufasha buzaboneka buzabasanga iwanyu, nta bufasha buzabasanga hano i Goma. Oya, AFC M23 twagiranye inama na bariya bazabafasha, twababwiye ko ubufasha bazabasangisha iwanyu, apana hano mu mujyi. Kora subscribe kuri channel yacu, ukore share, wandike muri comment utugire inama, hanyuma dukomeze tubane.